Zdravo svima, ja sam Kosta Marinković i danas nastavljamo sa našim malim serijalom o paljenju vatre. Govorili smo o trouglu vatre i šta ga čini. Pored goriva i kiseonika pomenuo sam da nam je potrebna varnica kao izvor iz kog ćemo započeti veću vatru. Međutim, ja sam rekao varnica, ali zapravo Englezi koriste termin heat, što bi u prevodu bilo toplota. Dakle, iako varnica jeste izvor toplote, ne mora nužno biti varnica, ne moramo imati kresivo ili ocilo, već možemo imati neki drugi izvor toplote. A izvor toplote koji je stalno tu oko nas, barem u toku dana i kada nije oblačno, jeste sunce. A da iskoristimo sunčevu energiju, ono što nam je potrebno jeste neko uveličavajuće staklo. To može biti lupa, može biti recimo okular sa dvogleda, tako da ukoliko nosite dvogled i nađete se u situaciji da je potrebno da upalite vatru i nemate sačin drugo, uvijek možete iskoristiti svoj dvogled. A također ukoliko se bavite bushcraftom i čisto rekreacije radi, možete nositi sa sobom lupu kako biste vežbali različite načine paljenja vatre. Sada, isto kao što smo pričali za magnezijski štapić da može da upali i travu i lišće, međutim da taj plamen neće biti dugog daha, već da će se brzo zagasiti. Slična je situacija i kada govorimo o lupi. Ukoliko imamo gomilu suve trave i usmerimo zrak sunca kroz lupu na tu travu, ona će se sigurno upaliti. Međutim, da li ćemo moći da iskoristimo način na koji se ona upalila da lako razgorimo veću vatru? Ukoliko već imamo sve pripremljeno sa strane, da odmah nabacamo okolo, ukoliko nam je zgodno da lupu namestimo tu gdje je ognjište, da upalimo to seno ili neku drugu suvu travu i imamo ceo materijal spreman uz dodatak kiseonika, tako što ćemo duvati u to, možemo da to sve razgorimo i da napravimo vatru. Međutim, mnogo lakše je da se koristi gnezdo kao što sam prikazao u prethodnom snimku kada smo radili sa kamenom i ocilom. A ono što ćemo najbolje upaliti sa lupom, jeste isto kao i za ocilo, ugljenisani pamuk. Naravno, ako ga imamo, iskoristit ćemo njega i to je upravo onaj moment kada treba da planiramo sljedeću vatru, onda kada već imamo jednu upaljenu, da pripremimo ugljenisani pamuk. Međutim, ukoliko nismo bili u situaciji da to uradimo ili ukoliko je to prva vatra koju palimo, ponovo ćemo se vratiti onoj unutrašnjoj kori, zato što je postojanija i duže će goreti od suve trave. Međutim, da bismo i tu iskoristili prednost da što duže gori, kako bismo mogli da je prenesemo sa mesta gdje je palimo u gnezdo, koje ćemo kasnije razgoreti, najbolje je da je zgužvamo jednu ovakvu lopticu. Šta sam uradio? Skinuo sam unutrašnju koru sa drveta, pocepkao sam isto kao u prethodnom snimku, istrljao i sitnio što više, a zatim tu gomilicu unutrašnje kore stavite na svoj dlan i trebalo bi što više da je sabijete, da bude što sitnija. Šta je poenta ovoga? Poenta ovoga jeste da oduzmemo jedan element iz trougla vatre od ove kuglice, što bi bio kiseonik. Naravno, kiseonik je svuda oko nas, ona će se zapaliti, ali kao što sam pričao kada smo radili sa kresivom, da hoćemo da materijal koji palimo bude rastresit da bi mogao da se što brže razgori kada varnice padnu na njega. U ovom slučaju hoćemo da materijal bude zgusnut, tako da kada se upali tinja dovoljno dugo, da posle možemo da ga razgorimo tamo gdje hoćemo, odnosno u gnezdu. Dakle, poenta je da lupu okrenemo tako da napravimo što manji zračak svetla, a da nema ovo isijavanje pored, to ne želimo, hoćemo da budemo skoncentrisano. Sad sam je namjerno usmjerio na klupu, samo da vam pokažem kolika je to zapravo temperatura. Vidite da je počela i klupa da se dimi. Naravno, samo će da je osmudi, neće moći da je upali. A sada ću preneti zrak na kuglicu koju smo pripremili.
Još i dodatno duva vetar, što olakšava da ja ne moram da dodajem kiseonik ovoj kuglici. Već je vruće da se drži. Nadam se da ste vidjeli kako se užari. Sada ćemo ovo ubaciti u gnezdo. Slobodno smijem da spustim, neće se ugasiti dok sve pripremim. I eto ga, imamo vatru s pomoć sunčevih zraka. Eto još jedan dodatak vašem znanju kada je u pitanju paljenje vatre. Možete koristiti lupu, kao što sam pomenuo, pored kresiva. Još jedan veoma siguran način paljenja vatre, nepresušni izvor koji možete koristiti, naravno ukoliko je sunčan dan, a nije noć ili je oblačno. Ukoliko imate uveličavajuće staklo koje je dovoljno jako, čak i kada sunce nije toliko jako, tipa u smiraj dana, možete ga iskoristiti da upalite vatru i u tim slučajevima kada je sunce slabije, mnogo ćete lakše upaliti nešto što je već ugljenisano nego nešto ovako što je, da kažemo, sveže suvo, ali dakle nije ugljenisano. Hvala puno na vašoj pažnji. Za još ovakvih videa zapratite moj kanal, a za dodatnu podršku lajkujte, komentarišite i delite snimke sa prijateljima. Do sljedećeg viđenja.